lockdown itu kipor ngampat di biri ngampat ketaya secret ngampat tak eki fuck off. Kadang sedang hakipor menta nadu ba viral ka video ngastang keladakan no ngastang im dakat no. Aduh ba viral ka video kumto ngalas dang dakat no kajing im jong ngalas dang bit bercukwa bit bercudi secret bit ngalas cukwa bit bercudi. Judi bit ban mi basni. Pilih bit ban cubu abit mai. Cukwa bit ban cudi bit ban nisni. Ban cudi secret bit ban nisni. Kadang kor ya ka secret kadang kor ya ka ba ya ka kiat ban ya ka bang ang basyuang mga legging pat ngam di tan ngam ayure ngam mga hapam bet ki balong healthy kum tu tingan au ye fi menta por panang sa pom tang ba sa pom klaya ngayo way uperlok ngade ka breu hi this is not dakai February okay but fitit ngatip ya ka keteng jong ushrut natip ya kateng jong u de na benta jong upalok hapo free fire ngadai ka player pop free fire okay kadang dai ka player free fire bat ki hinmen jonga bat ki hinmen sinrang jonga kimsya yang abangan on Instagram hadu mentang ni tu ok hadu mentang ni tu hok ya fi hadu akmat ublay hadu akmat ime ipa hadu akmat ka jong fi nga hadu mentaru naka jingkren jong ki hinmen jonga naka jingkren jong ki hinmen jonga what use ya ka Facebook what use ya ka Facebook teki ong yang what use ya ka Facebook nga use ya ka Instagram men sure ngadan tang ki follower ngadan tang ar hajar mo ngadan follower tang ar hajar tinggal la viral ka video I have lot of follower but I know I have lot of people jealous me I have lot of follower it's okay no problem for you because I am enjoy my life no problem. But can I ask one question